braće i sestre, nalazimo se u hramu Blagovještenja Presvete Bogorodice u Guayaquilu. Ovaj hram je podignut 2020. godine, osveštan 2022. Od parohijana uglavnom su ekvatorijanci, znači mjesni žitelji koji nemaju nikakve veze sa pravoslavnim državama, i to je jako zanimljivo jer smo jedinstvena eparhija, možda čak u cijeloj srpskoj crkvi, da radimo samo sa mjesnim žiteljstvom. Bukvalno svi Ekvadorci koji samo jedan put čuju o pravoslavnoj vjeri zaljubljuju se u istu i počinju da se spremaju da budu kršteni. Ovamo se sprema od 1 do 3 godine, dolaze na liturgiju, uče o pravoslavnoj vjeri, sve je na španskom jeziku jer, kao što rekoh, nema naših ljudi. Sve ih zadivljuje, posebno ikone. Evo, ova ikona je donešena sa Svete Gore, donio je jedan naš Ekvadorac, Daniel, koga smo krstili sa ženom i djetetom. Ovdje isto imamo ikonu Svetog Petra Cetinskog sa moštima Svetog Petra i razne druge ikone, na primjer ova Svetog Nikifora je donijeta iz Sjedinjenih Država. Uglavnom iz cijelog svijeta se donose ikone od pravoslavnih Ekvadoraca ili od nekih naših ljudi koji su voljni da pomognu, da pošalju i tako dalje. Ovo je prva pravoslavna krstionica u Južnoj Americi. Kao što znamo, Rimokatolička crkva nema praksu da krštava ljude pogruženjem. To je prepoznatljivo samo u pravoslavnoj crkvi. Kao i sve drugo što je jedinstveno samo pravoslavlju, tako i ovo ovdje narod voli i to ih čini prepoznatljivim među drugim hrišćanskim denominacijama ovamo. Mnogi ljudi se vraćaju pravoslavlju. Ja uvijek kažem da se ne preobraćuju, jer preobratiti se teško je kada je neko izašao iz neke vjere, već pravi naziv je vraćanje pravoslavlju. Objašnjavam svima da je pravoslavna crkva, crkva apostola, crkva Hrista iz prvih vjekova i da je jedina nepromijenjena crkva, zato se zove pravoslavna, i da su od nas izašli, odijelili se rimokatolici prije 1000 godina, a od rimokatolika su se odijelili protestanti i anglikanci i tako dalje. Tako kada neko hoće da bude pravoslavni, u stvari on se samo vraća kući. S blagoslovom vladike Kirila Južnoameričkog, naša parohija Blagovještenja Presvete Bogorodice sa producentom Milanom Kićevcem iz Budimpešte i producentom Bojanom Dragićevićem iz Beograda organizuje prvi srpski festival u gradu Guayaquilu i u cijeloj Južnoj Americi. Festival se zove Servijana, kao što možete da vidite, i ovo je lijep način da se pravoslavnim vjernicima u Guayaquilu i cijeloj Južnoj Americi pokaže kultura pravoslavnih zemalja, u ovom slučaju naše matice Srbije i srpskog naroda. Htio bih da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji i realizaciji ove ideje. Na prvom mjestu Ministarstvu kulture Republike Srbije, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja nam je pružila gostoprimstvo i pomoć u organizaciji ovog festivala. Ja sam Bojan Dragićević, TV producent iz Beograda. Imao sam privilegiju da na ovom festivalu predstavim svoj animirani film Skriveni Dunav, koji ukratko priča o istoriji civilizacije jednog od najlepših delova Dunava, Donjeg Podunavlja. Želeo sam da povežem lokalnoj publici, možda da napravim neku paralelu sa njihovom rekom Gvajas, što je nama Dunav, otprilike to je njihova reka Gvajas. Ona izvire iz najvišeg vulkana na svetu, Chimborazo, i otprilike je ona isto kolevka njihove civilizacije, kao što je i Dunav kolevka neke naše civilizacije. U Guayaquilu ima 450 vjernika Ekvadoraca. Zanimljivo je da svi oni slave krsne slave
Taj običaj se svidio, iako nisu Srbi, znamo da je srpska slava jedinstven običaj srpske crkve i naroda srpskoga. Međutim, Ekvadorcima vidjeli su kada sam ja slavili i svi su počeli da slave. Obično uzimaju dan kada su kršteni ili nekog svetitelja kojim se posebno sviđa, sa kojim se mogu poistovjetiti na nekoj osnovi. Naš paraktis prima oko 400 ljudi i također imamo plan da pravimo i saborni hram ovdje u Guayaquilu. Problem je u financijama jer za razliku od Sjeverne Amerike mi živimo među siromašnim narodom. Svi znamo da Južna Amerika ima izobilje plodova zemaljskih, ali ne i financijskih. Daće Bog, sve je Božja volja i kako kaže Sveti Serafim Viritski, neće biti kako ti hoćeš, nego kako ti Bog da. Tako da treba malo da potrpimo i da se nadamo uz Božju pomoć, a preko Boga i ljudskost. En Cristo, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. te ruego, suplicamos por la de este santo monasterio Benedetto de Rafael y por todos sus hermanos en Cristo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Desde la creación del mundo hasta el día de hoy, con la esperanza de la resurrección y la vida eterna, entre ellos los siervos de Dios, nuestro Santísimo Patriarca, Irineo, Metropolitano, Arzobispo y Padre,